Akiaria hindi ya kampeni gicigo gia Takwel George, Senator wa West Pokot John Lonyangapuo, uria urahuranira giturwa kia Governor Pokot ya Ithuru na tigiti wa kiama gia KANU, ni oretie aikari a kaunti cia Turkana na Pokot kunyitanira hari kugicirithia thayu hindi ya githurano kinene. Oho ni oretie aikari memenyerere kuhuthirwo ni atongoria gututhura ngahiha na akamoria makeyumiria na uingi niguo gacagura mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na Governor wa kaunti ya Turkana Josephat Nanok kwa itena ria keri. Miaka karibu 3 sasa kati ya jamii ya Turkana na ya Pokot tumeishi vizuri. Watu ya Kenje na watu ya KVD yetu ndio wanaleka. Wangekuwa wametengeneza hapa na kulete mahali kae vizuri. Mwena-ini wake Pogisio uria urahuranira gitura kia Senator kaunti ya Pokot ya Ithuru na tigiti wa kiama gia KANU ni anyitete mbaru ritana riri. Kaliku iwe tayari kutulinda. Lakini ile kitu hatutaki ni wakati watu wanakuja alafu sasa wenye watakana kutulinda wanaanza kutusumbua. Ndio. Mwena-ini wake Dagitari Nicholas Atudonyang uria ni munini wa uria urahuranira giturwa kia Governor ni oretie thirikari kurugoria tabarira cia guteithia mbeu njithi niguo kumatigithukania na waganu. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wanjiku wa Waweru.